Omukoro gubeire guryo gukubwana hwabebembezo muri Shema North okutandikira cyaro beito myeshenjero cubaju asimire government abweberiyo mbekorwa omarwara hamwe n'amashemero umuringo mbego rwuto rakabwo hemasheraka nago gugambireho ejo rwuto rwitu orukurga bwizwera tukarabanyakamu tukagwisa kawohe kagumizamu rukeruganya kamburu kazo muishe nashemerwa munonga muishe mwana wanje kwijaha bwecho tukubasa kuremesa koransi konkechurungi twatanise twena twagambira karumwe kandi parliament nye shadow minister wa works and transport twagambira karumwe twichirizangana twaza no finance ameka group minister wa finance nakachiko ka physical infrastructure right on speaker karijire kunuya karambura Shema kazana bugwejo kugira ngo ekijo mukachiko tukishabe sente babemba abanyembere uruguto rukozereki Mukorogu Honorable Thomas Tayebwa uriyo muhezo mugambirizo w'ishenjero rya Uganda ahumurize tubaju ahanshonga y'uruguto ahagezere ngo mbwire bwa hehe ndwisha kubanda tandukwa ukorwa cyo tugiye kubanza twarucwamu tukore kabohe kwikanyakamba then nyakambu kuzansika twaja mutubanze twakora kilometers bwizwera okay twaja mutubanze twakoraho kilometers anana mukaga no bucika mukaga abarwe tabanza twaje konkache tukumanyisa ngo Siberia titire hama amisho nga NRM nejirangu tushome edine zituremo tujirengana zituremo konga twena twerebe kabana baruhanga kandi twena twerebe nk'abantu ba movement tuteine okwishorora mwarebye ya government kubitangui niwe kuja ngorgudo mpaka nimwenda hata kajireza contractor nimwenda bilioni na mwenda ezo kurihiraka kachweka konka ati naja tujire twene tandika ngwa aho banza washashu abantu bashabura kwejumbira mu programs z'ebyentunguka okubasa kurwanisa obworo gashakwa Sheikh Abdulatif